O niguo mbica irahanaga barabara-ini ya Limuru Road, muhatikano munene wa ngari na andu, o mundu akienda kumenya niki kirathie na mbere. Hetũkĩri maratariria uria mitathuko ya micinga irarathukirio mategwitikia maitho ona matu mao. Kwa naangalia sinalia wapi. Sikuwa naona mahali sinalia. Sababu ilikuwa inaingia mpaka kwa akili. Alafu ngaona jamaa anachomoka kwa gari kama anatoroka mahali niko. Alafu kwa pati nzuri ama pati mbaya akagongewa wapi? Pale chuo alikuwa anatoroka pande hii. Sasa sikujua ni nini ilikuwa inaendelea na sikujua walifuatana kutoka wapi. Anaya makoretwo magiethanwo nao ni borithi, no mahinda kwa mahinda magacenjia migendere yao ya uici na uguo kuritohia wira wa borithi. Some 4 criminals who have been on the wanted list. And the initial registration number that was given is the registration number that you can see on the table. At what point they changed this number, we cannot know. No tondu matuko ma muici ni matare, thabari yao ya uici irakinya muthia kuria mararumirirwo ni borithi aya a flying squad me ngari ni muthemba wa premium matekumenya na makinya barabara-ini ino ya guthii Limuru, borithi marathie Ndathukanirio, macungiririo, eeri maroragwo na eeri marahota gwithara. Rithathi 1, 2, 3, o nginya 130 hamwe na micinga mithemba ya pistol ni gacagaca indo iria irahithũkirio. Borithi ni marethana na ekuirwo acio aria maretharire. Handu-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Wini Kimani.